EKEONGA CHINSA ISANO na IBERE tukonire juma chitariki ni sato mutenyi no mutangani omwaka 2025 gose omwaka omuya wechiri bubere 2025 mwanje murigire na mwange agendere kwenekirwa imena isiko ya gusi abwasabariki baitu amangana babekire chikambi chinsemo eri gotomanya ngana arariari agenderete kwenekirwa anene mono gosangereria amaoni y'abantu gose y'abakenya ari nari batageteko kigakorerwa omwaka oyigo moya njenga tarini kwambuka NYABOGA na kuro CHINSA mechiriche bimanyerero etorenere Wilson Makori na kura se studio ya kabiri oyogo chikwene kyanga chibichana Mario Gingo wikira kira senchira yobwekirano no musubati IBERE nyanjama kabana indwe ko moiro ngumanyinga na arari abari kwaitu amangana bato enekeire ngoro ku Vincent Kebaso n'umwana unyanchama ga isitotene ina school ye magega mo pangirio yobo mo chumbe gore buya mangana ya CDF gente getanga ninje ngora ateba njere nyigwete nge bataite ko yorusia ngokora bara magoso oyo takeire ko boro buno tigagetigare ko bororo namba Jase basari itoyo mo chumbe kibagendi yandusiri atambe kera munande igari mbwate sida ndwate sukari pressure arthritis batekera kibaga ndi ankonyire ebasari yaya orangire munande nanga ekeno nzukiri ekyaga ndi koinyara omonto komukuna okunire ndole ande kibaga ndi natangata sana akangira bakoteri yale kulikia chikura tukamubekera kuno mwana oito agachiriwe erigo chikobogoria abana chimilioni emo na nuguta ISANO ba grade 9. Books have been all printed, the 9.9 million textbooks, and by Monday all schools will have received their books. TSC already recruited another 20,000 intern teachers. So as we talk today, we have more than 80,000 teachers in our junior schools to be able to take care of our kids. The challenge, as we are all aware, is that previously our primary schools were accommodating 8 cohorts from class 1 to class 8. Now with engaged and prepare themselves in various ways of dealing with challenges in every school. So schools have already put in place mechanisms. Na unapotembelea hospitali nyingi kama level 5, level 4 utapata wamengojeka na hakuna wa kuwahudumia. Madawa hakuna. Wazazi wawe liberated. Sisi kuombeleza ni kwa sababu ya upendo. Kwa sababu ya upendo ya Wakenya kupendana pamoja. Kwa wakati ambayo umepata msiba lazima tusimame na pamoja. Kwa sababu speaker ni mtu ambaye ametuongoza kwa njia nzuri sana katika bunge. So tumesema lazima mwaka huu ya mwaka 2025 ndio mwaka ambaye sisi kama hata walio wachache, wacha walio wengi tumetarajia mambo mazito. Ni mwaka kila mtu ana upendo wake pale anachagua. Hii uchaguzi iliyopita sisi kama wachache tulikuwa na candidate wetu. Wale walio wengi walikuwa na candidate yao. Lakini ile kitu imenishangaza baada ya uchaguzi mwaka mmoja imekwisha, people who made conscious decision to elect a candidate for 5 good years anarudi kwangu ananiambia nisaidie kutoa hiyo mtu. Hiyo kazi siwezi kufanya. Sahi Na umubunge we constituency ya Syria